Ka jaka peniang bos Interstate Bus Terminus ni ISBT kabadan hamauyong kabadang suplisyan kalajau selap nakajing teritorti jengko company Dhar Construction. Haka katlay terik jamang haka puar bajur baha uslap lasaki bakanega jaka peniang kali kalajau selap kumbat he anaktang barkikan ro kiba peum. U nonglum kubor jeng umopor habayo jeng tiap marmar ulale cek tege jaka batlap bagi kamera kiladap daki batkikan ro kila peum lot. Om tangkata Henry kaneka jaka kabujing maru kamtam yakinong trei bade kipaj ba nakajing paj padang jungkikan ro balasak hiru yakajing trei torti ka company kabala syule atang dap da kaba penon kam dakikan japhong bantap yakithelu selap.